النبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل الناس خلقا وخلقة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул эң көркөм, эң кооз адам болгон. Эмне жагынан дейт? Ал кулук мүнөзүнөн дагы жана сырткы келбеттен дагы. وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالقمر بل هو أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүзү тууралуу айтышат эле, ал ай сымал деп. Ал эмес айдан дагы сулуу деп айтышат эле. ليس بالطويل وليس بالقصير عليه الصلاة والسلام. Эми бою болсо, ал узун дагы өзгөчө бир башкача узун дагы эмес дагы, ошондой эле кыска дагы эмес эле. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس كفا قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. حرير ولا ديباج. يعني شيء من في النعومة مثل الحرير. نعم. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алаканы эң жумшак эле дейт. Мисалы адамдар айтышат эле, мен ошол пайгамбардын колунан дагы бир жумшагыраак дагы эч бир кандай бир жибек же бир кандай бир материалда дагы бир кармаган эмесмин деп айтышат эле. دائم التبسم عليه الصلاة والسلام. Дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлүп жүрөт эле дейт. يعني بعض الناس سبحان الله دائما هكذا يعني. أي نعم. Кээ бир адамдар субханалла мындай дайым ар дайым эле мындай үңүрөйүп жүрөт дейт, үңүрөйүп жүрөт дейт. نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الناس خلقة وخلقا عليه الصلاة والسلام. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал эң көркөм адам эле, эң кооз адам эле. Эмнеден дейт? Сырткы келбеттен дагы, ошондой эле кулук мүнөзүнөн дагы. نعم.